kublai ya fi boro naga gospel kat kumu Matius kalau nong balai the kat way terter ngapan baptis ya fi daga Re utaw bawan nadian jenga pan baptis ya fi daw mensimbok huit bat ka ding. Kene kalong ka jing batay jungu Yohanes nong pan baptis sa pangu Jesu. Pet abang ipule ka Bible barokowe ki tang uwe nong pan baptis de Yohanes. Re mentaga singi abang ipule ka ne ngi but dang don sa uwe nong pan baptis. Pet wang gumno sa pangu Jesu pan baptis ya fi daw mensimbok huit bat ka ding. Te kamot Yohanes upanitu yengi yaw Jesu marka kamram jeng Yohanes ru galalong ban pan kre kalenti na bandaw nong panim jeng Jesu. Te menta uang uklamong unsa le kampula na banda jeng fi unsa pan kari fi unsa hikai fi no kamram baning kong jengu kat kum Yohanes kalong unsa pan baptis ya fi te Jesu ru long nong pan baptis. Te khendiat ko homework ngale banai fi bat fideru banle kat ba fidang pon kren apanda gane ke singburam Pentecost pen fide ban pule na boro south ki gospel ki batai shafang ka baptisma jung Jesu par hangta ki la kren ba Jesu on pan baptis daw man simbo khut te ka jintre ba kongsantam kamram ba kongsantam jung Jesu long ban pan baptis de daga te daw mensim ba khut bad ka ding te ban soto khamsha gane ngin pule khamsha khaman wang kumno ulong kham kraw bor banyenga ban ngamlong babit wat ban ra yagi juti jungo nang ta khadar lai khadar ubat yaga jingpe hakti jungo pan khut yala ki kantem badu lum yaw kau alagi thiat re yaw stat thang daga ding bom julip te hangneng isuntu ka baptisma jungu Jesu kalong ban pen du ya ke jingsni pendu pendam ke jingsni ban pelai dengi naka na ki pop kisang te abau pan baptis ingi daw mensim ba khut kamut unsa pun khut ingi man ka singi na ka daw ngi don kam ban pan naw ble ba unsa ai ingi mensim ba khut te teng ki beri perkhat wong alayo pediang mensim ba khut aga baptisma aga sakramen jempen scam bad barabor nga duai te ngihap duai man ka por man ka singi bale namar ayun le dakaba pan baptis ingi daw mensim ba khut upon khudengi man kasingi uplai dengi na ki chingsni te ngan pan kod daga bang in phaisha gospel kat kum Lucas kalanong baningkong the khod life san ongkum ne Lucas 1 life san wong angel ula jubab u mansim ba khoirun sa hier halor jumpi pat ko bor jungu ba khlitam kan sa ka sarnge yefi but na fin sa pulai sakmat come on ke bangi kum kibringi sungtung imla banle mano banle na banda jingi monsim bukhoi kamta manta kane ko por covid 19 bun bangi ngi ya kusla ngi ngin phasha oble ngin kamtam kat bangi dang pon kren na banda singi borom Pentecost ngi nong panda bengi daw monsim bukhoi ai ngom monsim bukhoi par unsa namarudan bor bakraw bor inam mare sharan sheneng kat ba ki beri ki ong in ke ba sarkar ki ong ki doktor ki ong in sngap kato ka yat elaga jongka lenti re kaneru na banda jungi ki banget mansim bokhot unsa la kabor jong ble kan sawan alo jungi lamba mansim bokhot te agane ga singi ba ar jongga jimpan khare jungi na banda singi boram Pentecost tong ini apai in pule ki ne ki kakten jong ble but ngin puson ban ngin duai ban ngin terang ban yo pediang yo mensimbok kura ke jingi baru beli beren bor baru pa baru kon mensimbok kura en kar ko yefi